No, to je bila pa res ena taka plesna norišnica, ne? Ja, sam so fletne, ne? Pa luštne, pa take fajn. To je že nekaj mjavkat. Ma, gledal sem jih celo, verjamem, zakaj sem jih gledal, ampak tudi ena ni tebe pogledala. Ja, hvala te, da je res, hvala. Ampak to sam ti misliš, boš videl pa predstav tamle, vse se name limele, ampak pa gremo mi naprej. Naslednjo točko nam bodo odplesali naši najmlajši plesalci iz Studia Korak. Ja, v tej plesni točki je pa totalen miks. Odplesali nam bodo plesalci plesne skupine Vrtiljak iz Cerkelj in Zaloga s koreografijo, ki sta jo skupaj zmiksali kar dve plesni učiteljici, Alja in Jurka. S koreografijo Kavboji in frajerji se nam predstavlja plesna skupina Vrtiljak. O, bravo, brat. Hey everybody, our DJ's gonna make you move. This should be played at high volume. You are listening to a DJ Pyro mix. Work all week long, punching that clock dust till dawn, counting the days till Friday night. That's when all the conditions are right for a good time. I need a good time. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hey niño, escúchame.